nake mami wa Njoroge uyu horai mamu wa Njoroge ruhiru wega mutimu uria ruhiru wega riu we waigua ati umuthi ni kuona kamwana gaku ei microphone ta geithia andu aya kumera waigua ni kuona mwathani ngai agoco ni kuona kuhiria kihi mwathani ngai agoco ndiko ndina gikeno kiingi ni undu wa ngai Bwana asifiwe. Amen. Nikumenya muthenya uyu nginya rira Njoroge ari nda yakwa mwathani agoco nainaga ari okwa kina we kono akijura mateke mwathani ngai agoco riu ni ndaki kugatha ngai Kera Ngai ni munene na no ringaga ciama ni njetereire kuona ciama nene muno cia Ngai na ndakena muno ni guka kanitha waku muthenya wa umuthi asante ono ko ni ndari kesa ni ndarugagira nja ni umuthi njugire ndimwe ntoni guikarite thi Ngai wa murathime acio othe maruta kindu na kingi miuko yawe tumwo ndikanagio ni kianangi kiria giothe waruta Ngai akuhure ndabu na ndina maigi no macio ni ura ndina gikeno na hata gwita maithori na Njoroge igega mami ni uriraga no ni gikeno gitubangirira ni undu wa ciana na nake arire ni kumenya haria ni cirute to muthe ni ubatie kurirwo rira Ngai amurathime nake mamu wa Njoroge ni arehera mwana wake 2000 uyu ngoja Nelson athomaga ku aya wakwa Ngai akurathime na ni arehe ngiri bali ari muriuki thank you mwathani agocwo mwathani agocwo ha kamera kuma kwa Egenyes Entertainment Njoroge nduke wamukire mbeca cia Njoroge nduke ha ngirigire Egenyes Entertainment na kuma kwa mundu uria urarĩa thaici wetagwo Spencer Premium ndandu mone Madam Phyllis na ciringi 10,000 na kuma kwa Rokim yoikirio 3,000 Egenya ngirigire Spencer Premium 10,000 ugo warehe na ako Spencer Premium 10,000 yore kiganya ugo we warehe bia cigana weta 5,500 Kajoneto kwa JCM TV na nituramenya no indi araume ukihurukia mamu wao but I thank God you are very strong akoragwo kura JCM TV tabarira ya hwaini itagwo Rush Hour. Thank you Kajoneto, God bless you. Uyu etagwo Rose Wanjiku na Rose Wanjiku ni are 500 kaya murathime ni wendo ucio ni munene uyu muthuri ni woka pera kana gwita mata etagwo Njuguna mwendia wa curu endagia curu kure mwiki na nde hagira na kibuyu curu kana gwika na curu ndehagia na magwiti ndirehera ciringi ngiri imwe. God bless you. Uyu ni wa JCM Church etagwo Gitonga wa Mlolongo ana wa JCM ona muthuri wa kuna kura 2000 uyu etagwo Don't Stop John Memory Motors mendagia ngari na Njoroge uyu ani muthuri wa bata muno Ngai akurathima na Njoroge ni akura kaundu ya mweri ena kiro ndenda na ndiona ena bia na ndehera 10,000. God bless you ani ageni yake Eva ukora togera ngina mundu ni mutu ina ndana indo ciake nake etagwo Jiri na Jiri makoragwo no Memory Motors na ndionaga aya no makore TikTok kanya cio tugo na ya leo na ndio atoa 10,000 push timu yako akaba ikaya the push online kwaja kwende arataragiria ati tufatie guthima na ikonia riri ya bataraitha kana rio guta we nake ni atoa 5,000 Kenya shillings uyu etagwo Suzy nake ni aturehera 3,000. God bless you. Nake uyu etagwo Wasera nake ni arehera 3,000. Memory Motors kwa Njoroge arutaga wira. May God bless you. Uyu etagwo utiuria uyu sister Njoroge ukaha ni ndakira ndo no utiwe ni uyu ni mrata wakwa huyu ni dadangu na ndahira nyeni fresh ugenda nyeni fresh uyu ili asia wewe mtu mwega one sister Njoroge nduga muno ukaha muno akevo wabisa okay nginya no Njoroge aya inyo angi kidogo aya uyu ane Njoroge ane ao
no ujuani 743. Nice. waigitio hito ni mwili uno akumana aja kwa aigitie sister Ajoroge una mukuru ni uyu mwifake kuligana na mundu ebia haya uyu no mukuru nake ni aturehera 2000 uyu nake kurao kuria Wangigi masi unatawa kwa muno uyu nake ni arehe 2000 uria munini nake ni arehe 1000 Kenya shillings uyu nake etaga Ajoroge ibra Ajoroge haya Ugaibu basi. gaibu ale mane brother yake uyu nake aikitie sister Ajoroge nake ni arehe 3000 uyu nu uyu ni anko Uko na pesa? uko na do maleta 2 million uyu nani uyu ni tulikuwa kupeleka hosi ulipona wow God bless you haya uyu ni tindatu ali vitali na ndake na niko na kiaho nile ikali nyuma uyu naye ni nani kwako si anko naitwa Aquatech Investment mnauza baiskeli gypsum Tematu gypsum waterproof cement groutings mnakuwa wapi Ruiruha Karibu na Penta Mabati. Karibu na Penta Mabati. God bless you. Na Kenya rehera Ajoroge 10,000. Wow. Baba ndio na huyu ni Pastor Francis. Ukaangalia ndo mbele hai. Orega. Bwana Yesu asifiwe. Nijetago Jeka hiyo kanisa wa Derito. Akanidha Wa Divine Provision and Articulation of Human Rights Affiliation City Center. Naitwa na shilingi 3,000. Mauna na yange suje ni mara hekiri datu. Cactus Properties Mr. Mbaria. Ejerwa ya. Mero eto ule. Urega. Jitago Kenneth Mbaria na desio wa Cactus Properties. Tunagia migunda Girigiri, Naivasha, Lumuruti, Malindi, Juja Farm, Mala, kutoka huko ite. Buroti shito tuhena kana thire, tukunegana buroti, urehege okahora. Tugisherehekea miaka 10 ya hotani. Kuma Cactus Properties yajiregie. Niturakuhe we 10% discount hari property wa gura urega. Namba citu cia thimu ni 0721 301 001 0721 301 001. Thank you. Yidi wa JCM member number 392. God bless you. Wow, wonderful. Na ni yale Cactus Properties ni yale 10,000 na ni na yesi yake. Uitagwa tena Ruskei Kuma JCM headquarter nitarehe 5 million na keta bidha karaoke nende rekodi nyimbo cia ketwike muini na kerehe 5 million uyu wetagwo Lucy Jaramba baadhi cia kanguro ricita Beldis na Valdis. Wow, God bless you. Na kerehe 2 million Uwetagwo kuma Oregon Properties mukoragwo tugeithie ndio America ni Bwana asifiwe. Ni jitao Axman kana mwejani wa ithenwa ni koragwo ndi kuria kwa Oregon Properties ona andu magakonjo na ithenwa tuthia kora tugatinangeria andu migunda kuria kwa Oregon Properties na turamenyithia andu ni turahingurire phase 2 kuria Kithimani kuria ABC kwa andu makemegurire mugunda kuu turamutinangeria 50 by 100 na bacon turekerire kwa turamenderia na 400 na warari hana installment ya meri 3 na tukariha na 430 na tuanehekere Njoroge James na 10,000. Wow, Njoroge James no arehero kuma Oregon Properties no arehero 10,000. Uyu nu wasira madevu nikie kaga arehaga mirigo kuma China. Kabuni yake itaitwa Caribbean Cargo Services. Ugu mundu akira kurehero murigo wina kuboke akuone warera Njoroge na kana ongera guthi ku na ni arehera Njoroge 50,000 Kenya shillings. God bless you. Huyu anaitwa Florence wa JCM huyu na ni arehe 1 million.
na nä tå mä irwo 3000 ini uyu nake etagwo Pastor Ketwa B akoragwo in charge ya JCM Widows na akoragwo na cukuru etagwo Air Driving School. Ungĩenda gũthoma gũtwara ngari wega ũbundithĩtio nĩ madam wonekete wa kũrĩa Air Driving School harĩa 44 gũkũ Ruiru. God bless you. Wanena Njoroge kĩ wakirio 5,000 nĩ kit na nĩ wongerwo 1 million 1.5 million na kĩmuthuri akoragwo security personnel kũrĩa JCM na nĩ mũbiacara kũrĩa Ruiru na kenera Njoroge 1 million. God bless you. 10,000 kiri mundu wibere muno na akiwetagwo Sara ni friend ya Njoroge ni agutumira ciringi 5,000 na ongerera 1,000. God bless you Sarah, thank you so much. Makarago kenera no na thikana tirathua Turalia nawe na akiwetagwo atia anu angari 500 ngai akurathime na akiwetagwo Kezia Macharia 2,000. God bless you. Oyetagwo Mary in charge of Bishop Ben affairs cia mirire na ni uyu na nekena kurehera 1 million yani na kio yetagwo Alice Njoroge Alice nya kurehera 1,500. God bless you. The newest couple the trending the newest marriage okay toto tire kengia kurero orera Maura ni are 2,000 turakwa understand oikitu muhuru Wairisu atano pe na ni mumeba wituma kama kani yakuhe 1 million gitu meta 1 million no nginya twateithia bia na kiweta wate Joyce witumuzi na kuruka na maji kawali na hili ate kama kwa unani ibai tuma kai kawali na hili ate no hiki mapiro besagi kai ona mamone laki kai fauna haikalilie dunia ndo akisema fauna haikalilie wakiona fauna kai no fauna no hali kake kila kitu kaya mura vive wewe haiketi on my classmate huyu na kwa ni sister hapa fauna tu ile ona ikitia kulia na nĩ wĩinaga na wĩna launch Sunday ĩno Njoroge toya riboti ĩyo nĩwe ngatũma ĩni Gĩthũrai KAG iwe faũndũ ndĩretha ma KAG athiĩ gũkũ kana nĩwe no rĩu nĩ akinyita maũndũ wendagia ki tamaka ũngĩ kona igongona karangu kana wende matunda wende mero iria ciothe urenda tamaka ona uyu sister hapa uyu tamaka amwe weta onyina na Ben ni uyu ni ufati gukira ile waiguire Ben akiwa ni umagaragia mĩtungo ndĩratha kwa Njoroge wĩthutha au magaragia mĩtungo na heka magaragia na nĩngedia nyama nĩtwahoyanaga mwaki gwa tata wao nyina ang'endo nganĩte na rũgiri uguo ndendagia mĩtungo rĩu ndũngĩ uguo ndendagia mĩtungo uguo ndendagia mĩtungo nĩkumagaria ti kwendia ikamwana no magata kuma haha nginya kena magũrũ Ben ahunyũkĩte ngai akũrathime atia kũririkania it is emotional. Yes, it is emotional. Atenetagwo hey wagisagi ndo wagisagi ni kamuona nite ngai amurathime mwareki Grace Masalia uyu ni atuma urekia bajaje Grace Cash waikia ki tabaka kai niwe
Kwetu gwituma marehe ngiri 5. Mheshimiwa Solomon atuma 5. Mheshimiwa Solomon niwe ni MC wa uyu na ni mama wa uyu Atuma 5. na atuma ngiri 5 kuma kuria Baringo County maji mazuri Mumbere Sword. Uyu etagwo Kiarie Kenneth. Uyu aikoi muyuthi na gugu uyu adiraga na maundu ma yuthi na ni njui uyu ni egutwitira igongona ena rio ni mweri wa ki May etagwo Mount Kenya Youth Day adiraga na maundu ma yuthi gicigo giki gitu kia Mount Kenya. God bless you Kiarie na ni aturehera 2000. Uyu etagwo Jared. Uyu ni mwana wa mheshimiwa ni mwana former MP wa kule ya Juba, South Africa, South Sudan. Kama una mwana wa Mwiru. Na Jared ni 2000. Kaya kura thime ucio no rugamirire JCM TV. Ugera ku advertise na JCM TV wone Jared ne uteithia. This is my great brother JCM. Uri mwana wa Njoroge. Kwa mundu mana turani na Njoroge ni uyu. Maba na irie kamuteini. Ni turi kamuteini haha.